Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di Kiris. Gimana kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini aku lagi di Taman Surabaya Kenjeran teman-teman. Iki anak aku ngajak Rene iki. Rene kah? Kah ayo, halo. Iki hari Senin pagi teman-teman ya. Dan nyayane jan sawepi. Maka iki jam-jame wayah wong kerja ya. Dan iki nanti aku masuk malam. Masuk Senin malam teman-teman. Lagi anakku arep perusutan teman-teman ya, biasanya kelek wayah Rene ku aku wayah dekat malam minggu ya, wayah minggu jan rame, tapi iki sepi ya teman-teman ya. Ini iki kena kak lah, muka awas bunyi loh bocah anak. Ayo anak bahaya ya, coba pilih ya. Kene kak maksud cepet. Sawo nangis sangat. Lagi. Analan kak itu. Kurang kelonggaran iki anu. Maksudnya kok ora longgar. Kok ora mana apa? Enggak, ayo cepet. Turun. Kene kak. Bahaya. Iso. Dhuwur. Kok ngono pun sobot. Mana pun sobot. Kayak kak, maksud. Apa yang tentang ini? Nanti kayak dulu. Ayo. Kita aja turu jalan itu. Tunggu dulu. Puno. Lagi lah kayak pantainya dek Kenjeran ki lagi surut teman-teman. Belas kok ono banyune belas ya. Jadi kapal nelayan agak bisa melaut. Memang yo nek pantai Kenjeran ki kadang surut, kadang pasang lagi gitu teman-teman. Wis gak iso nentu teman-teman. Lagi sepi ini paling kita seneng teman-teman ya. Jadi so puas lah dolan. Anak aku so meneng ya. Katibuan kok kak. Oke nih kang, mana kini salah kak?
Lagi. Nah, ini taman bermain untuk anak-anak. Ya, biasanya ki lagi niki dulu lugu-lugu. Iki kaya anu karpet iki. Karpet. Iki untuk terus ini hujan di daerah Surabaya. Ya lumayan tuh, teman-teman. Ya sini kemarin. Apa? Ya, Rene, nang kodoke. Loh, ndi ada. Ndi ada tok. Ayo, mana? Apa bukan kakak? Ya, main nang kene lho. Anak ya? Hah? Enggak, Mereka. Enggak ada. Kene lho, Kak. Hei, Eh, ah. Kene kak. Kak, awas. Ra musut. kecewa apa lagi? Awas, ngadep. Kakak awas ya. Nanti kak tiba kok kak Awas kan hujan bener loh. bacaan. Oh. Kucingnya ya melok-melok ya Kak kucing. Hei, Rene. Nanti kak. Kak. Awas. Oh, kak. Lagi anakku sau nang dol. Numpak persutan sau nang jan. Anak-anak kak ya tiba kok. Kene mesti kene maksud. Kene kak. Saka kene. Kene kak. Kene. Dhuwur aja Kene lho musuh kene musuh. Ayo. Saya temuru barang. Ra iso. Aja turu. Cepat maksud. Lewat kene lho, hei. Wis numpak perusutan wis mau ya mlayu lho iki lho.
Bah, Kucingnya tuh apa? kucingnya ya, numpak. Kitungnya perusutan kucingnya. Push, push. Tanah. Tuh, nongkrong-nongkrongnya kucing nih. Endi? Ana-ana tiba lho. Halo, dong. Awas. Kene. Kak, Maksud. kene merusut. Cepet. Duduk. Bobok. Ini tak cakeli. Sekele. Ya udah, bobok. Aja ngono, aja ngono. Lah, bobok. Bobok. Aja bobok ana bukan. Maksudnya ki gak bobok nang kono bobok. Cepet trene medun. Ini bedon. Kucingnya, tuh, syukur kah, push. Nah, syukur. Alon. Ini hawane sawo wedhuk. Nang pasnya hawane panas. Bukan kene kan cedek pantai, jadi hawane ndek sawo wedhuk. Awas kan tiba lho. Iki dicetak loro lu iso ra iki. Kene kah, aja rono tiba. Kene, Kakak, kah, Kene. Alon. Bisa ya. nanti tak videonya gue sana. Kita tahu. Tak lupa. Awas lo ya. Kene kah merusut kah? Saka. Kene merusut. Kene lo lah. 1, 2, 3. Ya, 13 menitan ini dia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku. Oke, mau nemenin sahabat dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.